New Tribute Council jong Southwest Kasil District mentang singkap New Tribute Jili Ajabsan kalayo ban pentamai kinong kitkam bakin trekam nado usnam Ajabsan hado usnam Ajabra akaba open scam karjarin ulalong kum president bat walam long se dalong kum general secretary batamai jong HYC Southwest Kasil District ya kejengalang pendian sma ya kinong kitkam batamai na pelong hapo auditorium jong activity mau kerwan hakaba uba dan bok Karlingdo, Vice President KHYC Central Body lalong kum ukongsan bat ubala shim ya kebenta pan pentian smai. Kibledon lang bat kibla ajingkran kilong u arbong karjaran President Barim jong KHYC Southwest Kasil District uwalam sim yong Chairman kasinjuk seng sama jong Southwest Kasil Hills District URR Lingkhoy Menteri Shnong mau kerwan UN lang Saiwan Education Secretary KHYC Central Body, Uba Renington Lingdo Tongkar, MLA Kamau Kerwat Constituency, Ulum Lang Kars Imli, Upinskem Karjaran, President Batamai, Jong KHYC Southwest Kasil District, Bat Kiway Dia. Agani Gasngi, Gladan Ruka Jingrai Karpang, Nakasamla, Lapriang Longsit, Bat Kalaway, Bat Tingkai, Bat Kumjuru, Kajingpan ko buromi kin ringwet kinongkit kambarim ringkat usamla Kevin Lingdo unong nya cycle ubala wanra nam wanra burom ya ka Southwest Kasil Hills District. Ni sabarami ya ka jujur le bagaimana silki ya ka jujur di kulas kan mereka kan nanti harap dengkong ya udrox hakabati lale hakijaka sor berkijaka kendong banle dalam kacau kabak banlang kisipai ban persyah ban yale ban penduk ban rat dengkong ya kinong di drop ban ya kinong kayi drop hoi yo iya tengis ngonok mensir bakaron kita kejia keran mana bakaron kejia tengkok berkibor cokai kalau dia kebor, bat nak berdeng yang pergi samla ke banang ke basta, kebor hitam ke badan ke advisi pergi ke lawyers. Kalau dia kebor, apa ni syam punya ber jemut, kumno bagin ton yang kita ki an, ki kanun ke badan, bat nak dia tungkuk bat kita ki an jeruk, hak kata kajik persyang melek kau ha. Hendrai ko ki kon samla ke baik ke bangga kuat perkemau kalau, tunggu shifting ya kita kajik tungkuk kendiat kensot hang yang tay berkai. Tongin tiap kena kawai kecil sisa. Kadon kecil apa? Law are made to guide us, not to bind us. Ki an lasna makin peni jengmut jadi makin tiap round jadi. Kita kena kai. Law are made to guide us, not to bind us. Kena kapor kebagi .com. Bagi dia terelang nak kiliang barok. Bagi dia persyah ikut jigsnil. Kiba ngi bakal kejing mai ka river kecai penreu sakar nomor ki khon samla kira prangam hakan de kejing di drop ban bakin leng up hakin ti ki sken ban penyam ya ki breu ban kene ya ki sa tang si hajar tangka kila don ki kiak pas musik baki breu juga ki mesim ki bokodor ki du ki yap no nakadaw baki dong di drop tang ban yo si hajar tangka Kim sengawai ban penyam itu mesin beru namar kajik kuak balat ban yo drugs. Maupun ini cuci, namanya usul yes melakukan soal. Ngadang berdemau di rumah, kibai ia jalan dengan orang ada kue kenal, berhasil apa kecil, hasil apa exposition, hasil hak kue kenal, mengenai support listrik. Ang sisi ko ng pastor na wala sa susutukan nga may ikupot kikang kibayari pagsya namkin ang kaway naman ang bilbiyaya bayari ng sunole kapapatuan namday rupi paswat jipir ko upadang bang ulang ulo kasunod ng siyem namaba nga may iya kabadali bagay ito may isang lang Jogi dong thang sama juga cuci berdua pat kebun semalam. Waktu urut di tanda
na biladan hakikat gol na negro pansen nembe sa tim sa kelas lebe ya kiwe pa kibadam uwe ya kamu ngajula tiga puluh ni pada haban beran pada saja kedua nada sihir di rempak bakane ngakwa bangsa ke message hapden jombi isamla jombi dong sobat hasil lamde kunfon jombi jombi pa Wayang bakong padulong na uyang sarong ngamju ibang kadang-kadang dulu saya ini di sini kata yang nama bagi dengan kekedun kejomi kalau kami kekedun terlibat uang bangsi kita berbahagia damai di dalam surga. Kaya seperti ada kerja, 50% ngaruh kerja kita hari ini. Malah dalam yang seperti upatrika hari pun di surga minta dari Nikmat terjadi. Kini dunia ada bagi lagi hidupi. Kini dunia ada nanti isu kibalong kimat pakai pakai choice kelahiran dan persoalan. Kaya isu kejirun kekerjaan kaya isu menjadi perbedaan yang kursa. Kaya isu bagi kursa penolaian panti ke depan berat yang membuat tahu ubalan membuat sampai hasil sih. Baca dia pada isu, ni kau apa pun kita isu, pilih orang semua. Kerja beliau, kadang yang disiapkan, orang hadir, nanti tanya sosial media, nanti banyak komen di TV. Kadang disiapkan, makin ni, panmam stay, lalu hakalo kemana-mana. Aku apa ni? Bahasa waktu ni mesti. Katsri jom kajuri jompi yang kita lesen pancak tho sakto ai pi kisah kita kan hitip ba kajak riu jongi kalasiden ikiruri ngilada apa ngilada sikit ngidon sikit ngidon to phapai